Jechuun beekaa bira yaa'u ansi soo barbaadeeti miti. Akkuma dusitti. Suni anaaf hayyamame dhuguma jeetiin dhiisaa piraankiin godhu piraankitti jijjiiru. Dhuguma jeetiin dhiisaa jijjiiree viidiyoo waraabbataa jiraame silaa viidiyoon ni haqamti silaa siin rakkoon qabdu jetteeni si galee akkasitti piraankiidhaa jeen qabadhu. Kana michiyyoof ammoo ibsaanis arkee jira. Ibsaan ammoo michiyoo irraa muratee jira. Edaa yoo ilmoota dhageesse khalaas isiin dhibban nadiifti jala muree jiran illee si galee jaalalti duraanii akkasitti hamtuun sanii qaa adda jettee jirti qabadda. Jaalalti duraanii hamtuun san qaa addaan jettee jirti. Garaa ibsaa keessaa isiin onnee ibsaa keessaa baate isiin. Guyyaa kam onnee ibsaa keessaa baate halee eega ilmoo isiin jettee iyyite eegaan ilmoo qabaadde intalli tun edaan nan jaalattu jee onnee isaa keessaa baate ilmoo qabaa mire. Ilmoon itti as ba'aa jirti banni harkaa bara akka michoon gabbaatee inni ilmoo irraa qabu iyyuu jirti ni harkaa bara inni si galee kanaafi dubbii qabadhaa asin ilmoodhaan gabbahee ilmoon qaba ji'ee piraankii godhuun dubbii guddoodha qabadhaa waan jiraati malee waan hin jirre namni ilmoon qaba ji'ee piraankii naman godhu qabadhaa kan sini galee akkasi beeka kanaafi ibsaan ilmoo qaba gaafa ilmoon ibsaas baate jarri kam wal godha dakkaa wal godhee wal biraa kuta sini galee kanaaf Oromoon isinii iyyitan lafatti haftan gurratti isin cara ibsaan ilmoo qaba anangaan ilmoo isaa fide jaartii intala sana asirratti interviyuu godhutti jalaanaaf na aman namni gartee isaan deeggara jedhu anaa wajji as bahee nama intala haadha ilmoo san bira jiru kanaa wajjiin as bahee haa dubbatu jechuu abbaan fedheewu walaa arsiitee walaa baaletee waa takka nuti gartee dhimma gartee miskiina miidiyaa irraa gartee akka piraankitti ilmoon qaba jaanii itti himanii boodarra piraankiidha jaanii shawwadanii gartee taphachiisu jiran kana gartee dirqama waan kanaas baasne lakkii uumaa rakkoon qabu ilmoo baga qabaatee jettee itti heerumu kana wanni nuti barbaadu. Akkasii hayyee samiyyaa qaalii maal qabda ta'uu yaada? Samiyyaa nagaisu dogongoraan samiyyaa baafattee jiru Sumayyaa jennaan dogongoraan samiyyaa baafachuun ooltu. Okay yaada qabdaa maa ol baate? Yaadan qabu barraa'e qonna hon baraakii takka ta'uun isaanii beekanii maaliif isin baraakii kunaan inni illee deebi'ee baraakii godhate irraa kafalate waan biraati miti isin booda dhuma garaa dhisaa. Dalayduu mana isaanii gabbuusi irra. Dalayduu maakii. Deemaa isaan laayifii irra jiranii bira dhagaa deema. Hoolayyii uumaan beeyi. Andi sun taa'u barra hangaan baasutti hundi isoni naamani hangaan dhugaan kana gabbaasutti haadha ilmoo tan ta'ee amma nama ilmoo naafi dorkadde aboo boru saa meeqatti bira dhaquu dandeessati. Za'aati siif mijaawutti za'aa dalagaa ati hin qabne za'aa feete naa qabi za'aa sanitti qophaa'ee dhiisee ga'e jechuudha. Naffardiidha waan boru akka Itoophiyaatti sa'aatii afur waan kana bikka takkatti walitti dhufnee bikka takkatti gartee baatii takka dura waan kana. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Biraatiin haa taatu jennee osoo tattaa'u jirruuti wanni kun dhufnaan intalti arrees nu deebitee jechuun nu deebitee wanni kun akka biyya mul'ate akka dubbat Ay waan umarri kana jechuun maa yaada sanatti yaada kanat okay ibsaan ilmoo hin qabaa akka qabu irgixanyaadha jechuu jirtansaa akkas garuu amma ilmoo ati ibsaa qomarra keessatanis istoorii yaasmin jalaa buustee istoorii yaasmin san jala obboleessa namaa leesh biddee Wallah story asmira buste bitte arge jiran jolle nama furiu ta kana
obboleeyyan ammoo obboleeyyan Story Yasmin Ibrahim Buse ilmo ibsaati jettee isiin story Yasmin Ibrahim dhageeffatu Yasmin ma story Dem Yasmin san fidi yo be Yasmin kan nuti dem ati amati teetifus Sumayyaa gooni kijibdaati teetifu ato jala turte gizee isiin ilmoon tasaa jettee gizee hunda dubbattu kijibaatti itti jirte wallaa Sumayyaa akka keenyarra waan kana akkamitti giiftaa raabartan ma giiftii ibsaa jedhu teessee ibsaa giiftii kan tusaan hin taaltini nagarre boon isi gifti kan tufu bar Iftiin taaltee Ameerikaa jirti inni as keessa jiru Suudaan jiru kunillee inni kijiba. annin fida videoodhaan hin fida baraan dhageeffadhu waan kijibaa kana takkaa dubbadeen beeku ni beekta. Suudaan hin jirtu reesiin Ameerikaa jirti. Gaadhadhe waa kijibdee dhugaa himtee nin fida kalaas isumanarraa qeebaludha isin wanni biraan jira. Oromoo dhageessanii Ramzaan Dagasti Ramzaa keessattuu himattee turte bari isaanii jala laaffise malee. akkam jettee himatte? Akkamitti isin dubbachuu dhiiftan jettee Sumayyaa takkaa jira mitanuma Arsii takka furduuta. Isaanittuu himatte isaanii jaraalu qabuu dhiise malee guyyaa geema isaan qaban san hin taalte. Abdu ganama nafida isin gisee isin laayif isin takka sheerna raggoda takka isiidha wal qunnamsiisa dhugumaan intalti tun gabbaatee lakki ilmoo ibsaat jettee kakannaan maakiif ibsaallee maa salaamaddan dhumattee Namoota agarsiifti bari ilmoon ibsaati atteen laayifii jedhamu seentee ilmoon tun ta'ii inni nuu bira seeneeti ilmoo ta'etillee dubbiftu jechaanii olti zamaan beeyna wallaahi laazii sobaa miti garuu. akkasi dhageessanii Oromoo burjaajoitu akkasiiti ganama walitti chaanaa ganama fidii qottote bokka fiddetti ganama walitti deebinaa nagaan bulu halkan gaarii isin haa ta'anis biraa rafamne. Feetin naa baay'ee lamii keessaa barbaadetti miila kiyyaanin deemee bira dhaqa garuu ammaan sana bakka tokko hin jirru ganama deemeen bira dhaqee isinitti as baasee isin garsiisaa jettu nama kana. Namni kun yoo kijibee inninis ni beekaa isii miti yoo je haa jedhu yeroo sana. Abshir nagaan jiraadha halkan gaarii. Innaa maal akka tafaan guuttatta warri biyya kana jiru akka tafaan guuttatee qamaan jiru jimaa. Nuuro beeyna ima nuuro ka duraan gaafa biyya jiru libsisifeetti dhabeeyta gaafa ani boqqoo guuttadhee qamaa ijoolleen hidhii keessatti qamaati maali waan jedheen nu jala dhumtidhan si ajaa'iba. Amma kun ekonomii jirachuudha akka teksi qamaa kun jimaa afaan si guchise. Badabdii fi wanni dhageenye keekiyya Rabbi jedhii fuutee gara laafu fuute man fuute. baddu eega kiyya kana tokko dhageette keekiyya baaroo inni baase namni badde hin baddu eega kiyyaa jiru tokko irra si kaa'u. Mee irra kaa'i. Silaa ati durba Dubaay hin fuudhu jettee sodaattee taa'u jirta amma fuute moo akkam ibsil? Hin fuudhu wulatti jiru abbaayi. Baaroo keekiyya. Keekiyya. Giiroo waan su'uutu jiru. Gaafa lammiin aadmaa teettee natti murtee. Gaafa riyyaan kolfaa ana bira luftee.
قاف جيمي كبدي إن بترجل الماكينة قريب دي تشكنا قمنا إسهينا جدي قرين الربان سمو كونة تفسي حركة كومي تشيري إرّي كونة تفسي أنا زي ما ديسي ربو متي قري ربي وانده دمني قاف سنة تولي كنافل جدي إمبد نمني بدي إمبد إغاكية وبولي سكي وإمبد النية جدين أجو راكاي أجو لنجي ميكي أشاشاتين ربي أغفتي ملوت نبراني نفت بساني أجو ماف دي بي مواني مكينة ربي كي هما فري موديل نتبت أنا دران أيدين كمني ما شاء الله كن كمني أكرا نمني بدي همبد يغاكيا جدي موزكا بارو أستاوسا كان كبدن أما ورقات الفتة ورقات فتملي مكينة بتاني مو مكانامات مكينة بتي وفتت توبيا سيتا كمان جا فكادي مالي بري كل أنا كيس سكاتني كرا دير راجع مكيرا نجا عندي ماني كلام ما شاء الله جواد بك أما جواد دلك أما يا ده قرأت تقول كوت بيكرا كوت كاين توبيا سانكيلو كوت ما تجرا كوت تك مكينة بلتو مكينة أنتي يا تيمان دراي دافات إنما فريزة كتير أرجعنا دي بشمالي تنكني تو مكينة بوي إذا دراي داني دعاء قرامنا تاي دراي دا إلى إنسان سينو ما القافت لا إنسان هذا درب دبي جو تمارا كتاب دي كي لا إنسان سي قيادة كتسيبا فينا برين كابوكا أبو جولن دكتور دربون سي كفل تبرين كابو جري رب كباتا دا ما نكبارنا بدنه ما رب بسوي جون أشجع سانا ما بيكون كابوش ما ما رب بسوي الغرباء كتما كان جولن مسك كمان دوغوت ميمال أما قد تكو جرا قد أجمان جدنين قد أجمان سن كيسو غرقل ده قبل ما كيسو نكاباي ورمو مكان السوق إذا داك تكابني ميمال قد أثناء ما كيسو يسمو في أبو كده ما له داقوت جبار جولين دلقان كابدو جمتة إندو مبدأ بنيان تبنا كان بترمت جولين بيزني بارو نكبر رسل الغربان بدي ودي كلا تكو ورقم بيتا محمد ومسنجرين بدي سجل قتره كواتري الكويت السعودي بلوكا يدا بلوكا وكتيبة هكذا فجلا غارة كثيرة بنجالة تقع هكذا فجلا فلوبا والله عند دبي أنا كمان نبي ناس داجسا ورّه بقى أكا غافوي فيديو يرجعتي أنا ما يسبت مو جولة دمت باتي أخر قطو دلقان كم نبي كباتي أخر باتي شنفا ما تيت والله لازم وانت يا مبيتا ناني بيا كانت توجين قبل نما كم شتمو ركوفا نما فاتم بيا رافد تاكا ودو برين كفالين فريزم أكا كيتي كان في الدنيا كم في الدلقان قلتو على بات في الدينغا كده دلقا يوميا في الدلقا توجت من الكيت نمشي مكيفة دوغي قام زين باتي كده بقى تدوي بدل ما لي دا بتدو سانكيس بوغايا دوغي غبانا يندوي قال سير ما في الركفلة توجت من الكيت تبيك إني أنا من هيا قاف أتحكي أدرس كده بقى تكوني مرمك التمال يندل بدودوي بودا تاعي باتي نقافت دلا بول إنجيل تركي بودن سيرا باس تك جدي تك السلام ورحمة الله وبركاته لما أي غادي ما دي سري ساتا بنقا لو راسا أتعرف أقولي خانتها بنا مالك تسيب شام هاي بقول له يوم يا سكر بريدي ما شاء الله أنا اسمه نيجي يا صورة ما تعرف راحولي أنت بسيطة تكنا سيجا فتشفنا
أبا يبسم في مساعدة فاتح ودن دنيا أنا نجح بتاع ما يحسبوا فيديو Deemii moo? أتي دكتور وني أصلي دكتور مالي متي أصلي في موارد رقدو جرتا Yaa